namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Lineup of course that I like Ben Megan the president. Lee somehow say Yusuka again. Na Dr. Stolle. Yeah, and then from there that Kionza, Kirola Viket, Unza, Rale Makadzi, and then of course that Kirola Higa, gosh. So Kalembe very 25 condition is soka between Ben and the president and also Dr. Stolle. Unfortunately, we almost 2 week beef. So Stukom Nogo Isuka Kambela because kasi of course around the 5 ta January kuna post le of course Dr. Stolle nga fika itsala nga fika itsala ko lembe leri ani lava ku twa munhu a ku i ra yena i khale mi kha mi teketela malembe ni mi tshika leswi of course a fika itsala so ra ti comment sections hi kona la ti nga fika ti hlamulana so fika hi vona murhanga phanda i fika i vutisa ku hayi dokodela i famba njhani album Mazeve mi nga ma hleketa ya dokodela a yi themendele ngo album liya a yi themendela swinene mara swi komba na ku reality se yi settla in because no fika ni hlamula hi ku va yi fika yi tsala ku a yi fambangi kahle swi ni hlamarisa ze yi pfumela a mara swi kahle dokodela ku mi ri honest mara swi ni hlekisini nyana ku mi ze mi pfumela ku a yi fambangi kahle Maseve ko va vhela ntsena yi nga na ti-streams to tlula tinsimu letin'wana lembe leri ni ta feature n'wina Maseve kumbe swi ta antswa okay of course loko hi cheka the project ya vhela phela hi yo yi nga kuma tinambara to antswa nyana at 9.4 what happened wa swi loko ni stream album what happened Nvola inga kombo ni stream ito rin tisumlet antukun leke I don't know so as you can see okay check kwalano yeah we can see gura swambankahla at order swambankahla swambankahla apart from yaliya inga 9.4 yo inga antswa swinene tani swi vhela ayi ku mayingani album yena of course yi tlule na hi xinkwa ku expire so ya yo dokodela ni tiku yi tlule na yini kahle ku expire ku a yi tirhangi kahle then na vhele yi le ku pfumeleni a swi nga helangi la for the first time rhanga phanda yi ndle back to back replies here ku komba ku a yi ri serious swinene swinene because yi tlhe vuya kambe yin'wana yi comment yo music wa vava Maseve tigigi ti ve ni tingani dokodela yi kombisa hi Maseve mina na ha endli mali hi ku cina ni service provider leswi ngopfu ndzi nga fika yi tsala swona dokodela kwala and stuff like that hayi swilo swa ti-beef nkarhi wun'wana leswi swi nga ku teka swi ku veka hansi mani hafa yo dokodela ni kha ni languta hi sayiti ro yi tikomba yi like yi nga ha lavalava swa ti-beef because ku na video leyi of course na yona murhangaphansi yi nga yi posta ka siku namuntlha of course yi kha yi posta yindlu ya yona laniwa i ku already a hi review ya ti-videos so yeah a yi kombisini leyi yona as you can see ti-light leti a hi ti kombisini already not loko a hi swi kombisini already and stuff like that you already know this view a yi sasekeni swinene it's more like a mall and stuff like that ayo yi sasekeni swinene so no hlamula ni fanele nghena ka ni teka ti-comments ni kuma ku dokodela yi kona la yi fika yi tsala ku xi tirheni Maseve jealous down I was like okay so ku vizeni ti-bifani hi swibifani swo mphuntanyana Ben Mayengani Dr. Stolle swo ku timhaka to yi ti bra kahle swi lava mi tsala kwala khumbeni mi ku vhela phimolo okay so loko hi languta va relaxed hinkwavo hambi swi murhanga ma nga phani tikombela na ku ya ha ri ka nyimpinyana ya bifinyana hi ngo to tlhe hi twa dokodela phela Mayengani xi kota ngopfu lembe leri ka bifi ku xi ya ba wa dokodela Joe Sherman hi ngo to tlhe yi kuma kambe Dr. Stolle kwala se xi ya ku tshikeleleni okay and then the verificate ka Viket so Viket is basically producer very ya J John so in overall wa ku yimbelela ngopfu J John ka tinsimu ta kona it's basically more like Ben Mayengani na hlavusikiza minkarhi loko ka ha ri khale nyana mi kuma ku kha ku dominate yena so it's more like the same thing so ku na risimu ra of course leri ra Gimora la so te ta cheka hi kuma ku se ri khome 1 million views hi ri vito ri pfule okay
and stuff like that. Mara tiva hinkwenu swa ni hlupha swa ti-copyright na hala ku swi pfulela ngopfu. So hi nga vula tani ku congratulations to them, va beni swinene. One of the best songs, very unique, like it was different. Kasi ku na salani laha risimu leri khani ni streamaga a ni nge tshama ni swi cheka la ku na salani i koho ka risimu leriwa. A ku ri a great combination between yena Vicat and also Salan the producer ka vuproducer John very young ku yimbeleni in overall, mara na Vicat of course a nghenini ka risimu leriwa. Ngo yisa ni ri ka vhesi ya mi kota ku swi twa ku hi yena misa loyi, hi yena nga yimbelela la ka section leyi ya hila le dambetela hi yena lo paketelo njalo ni nga swi twi ku ka khavula ku paketela Salani. I think a ni nga swi tekeli byongo nhlokweni or something and stuff like that. So hi nga vula tani ku congratulations to them, a va tirhini swinene. And na vhesi ya yena yi ve unique, twanana la leswo no I'm Zulu laha hansi vona, I'm Zulu but this one got me I'm from bush now. Okay ri crossover swi kahle leswo. And then very okay nghena ka section ya makhadzi mtani leswi swi tori very na even previous a hi update ni kombisa ku humelele accident, but mina ku hi leswi ni swi kombisa swona kha ni kombisa ku a hi swi vona proof ya swona kahle loko timovha leti hi nga ti vona laha ku nga ri swona. So in overall loko very mahungu ma voneni very swi kombisa ku yes iyo tlumbo kunene a va ri ka N1 a va chikinyana movheni nyana laha, so fika tlumbo a ri ka N1 a tlhelo ka pato and stuff like that, ti bohile ka shoulder laha na le tlhelo nyana and stuff like that. Leswi of course swi nga fika swi endlisiwa swo iyo fika tlumbiwa hi movha. So ku na accident leyi nga va kona head on hi ya nga tlumbiwa a ri yexe and stuff like that. So hi ku very ku na ti-allegations to va ku i le ku hembeni and stuff like that. So swi nga endla ku a za a tsala na post la tlhela komba na proof ya ku i vavisekini. Image I think ni ta vekela ya le ntsena leyi n'wi heto hi hovhara kunene hi nge yi pfuli straight, as you can see kwala na n'wi vona ku i vavisekini. So i fika tsala ku I did not know that the proof of you got an accident, it must be death. I did not know that if God chose to give you a second chance, you must prove by posting yourself before you heal, because other people don't believe in God miracles. Mudzimu uta madembe arali tsipfinga tsisathu fika whatever siku ra se fika and stuff like that. It's basically more like siku ra wena ri ta fika and stuff like that. Let's go. I'm in pain trying to get my life back. You could not look at my body twice at my day one. I can't disclose everything because I believe God is still going to do miracle. It's painful for people who don't believe that God can protect you in situations that are unbelievable. And God chose to give you a second chance to live. I'm coming back strong. 2 months to go. I'm counting and stuff like that. So I was second, as you can see, one image like a rider. But kan'we ntsena as you can see ku i vavisekini swinene. So a ma swi kahle tani swi nga dischargiwa as hi report-a ku swilo swa hi mhaka kahle swinene. Swi kahle a xikwembu xi n'wi twerini impela xi n'wi nyikete a second chance and stuff like that. Then very kheta Gagash ngeze ahlwela some great news le ka Gagash le aku busy blind fika tsala ku swinge endleki swi nga endleki. So fika izuma la swona ku a se ku cheriwe xilebe se ku cheriwe because se ku loko akuweni le henhla so nga vula tani ku congratulations to masipala swi kahle ngopfu video a izuma kahle ndzi ku picture ndzi ku video like picture leyi ni download. So picture as you can see yona se yi going in as you can see la vele henhla ku busy ku loko akuweni manjeni. So nga vula tani ku congratulations to him ma loko tirheni swinene ende mina ni tsakisa ku swi kha swi motivate vanhu leswi ni tsakisaka ngopfu swi kha swi motivate vanhu ku i munhu loyi a nga na following yikulu ku va nga languti ngopfu ka sayiti ra byala ntsena leswi swa ti-business va tlhela va languta no na hi ku aka i loko akeni. So vanhu va n'wi landzelaka va ta va kha swona ku hayi xisa lexi va kha xi endla xi ri ku akeni na le tlhelo and stuff like that. So hi nga vula tani ku mhaka kahle swinene masipala and congratulations for what you are doing. Mhaka kahle swinene swi ta encourage vanhu vo tala swinene. So
So hi leswo guys loko ri amukeza subscribe honto kombela mi tika subscribe. Lembe leri nga hela hinkwaro na nsati enda swi fambanga kahle a ku na nchumu ni nga xi achieve vuton'wini a ndzanga ni kuma nchumu ni cinca nsati a ndzi ndla yini ni cinca nsati hi yo ka nga swi koti ku hlayisa mali hi ra nga swi koti ku hlayisa ni cinca nsati i na badi hi ya nga na badi loyi vanhu wa yena la endlaku swilo swa mi swi nga ni cinca nsati why swa mi swi nga fambanga ni na nsati a ni ta ni achieving na nchumu mara ni na nsati ku cinciwa nsati nga zi ehleketa swo tala ku hayi a ku ndlekangi nchumu cinca nsati kuma nsati wun'wana na hi loko swi n'wi tsandzeriwa swilo 2027 hi cinca nsati swi tani ku cinciwa nsati loko swi nga fambi lembeni swi fake swi famba kahle ku cince nsati nsati hi hafa ka ndla ku swi famba kahle i tele ku ndla ku swi famba kahle loko swi ku tsandza wa cinciwa cinca nsati loko swi nga famba ka lembe leri nga hela i nga ngheni ka lembe leri na nsati wa khale cinca nsati mi ni cinca nsati a ni cinci ntirho wu right wa ni holela i nsati a moxaku mali nsati.